روش باش ام به درسek nisa bihevrenin. Em ê di vê dersê de bi dûrfirahî dengê hil yani leya halê hazir me ji alfaba Tirkî anî û em di Kurdî de bikartînin em ê dengê wê û secere wê kombînasyona wê a di zimanê Kurdî de wateya wê çi ye em ê hinekî wê vekolin dost û nas gemekî fêmkirinê de bi em zehmetiyê dikişînin heke hûn deng sa berfireh ser bisekinin belkî baştir were fêmkirin ji ber vê me jî pêşniyara we berçav girt û em ê rêbazek wisa êdî bikarbînin yani hêdî di navberê de me gotibî hem em ê meteorolojî û ew çîrokên ji beriya dîrokê dibêjin hem wa vebêjin şîrove bikin û çareser bikin hem jî di navberê de deng wisa dersa xwe devam bikin encamda zimanê Kurdî deryayeke belê em dest pê bikin niha di zimanê halê hazir wekû akademîk Kurdî tê dizanîn jê re tê gotin le hûn dizanin berê niha jî me gotibî me hemî dengên xwe taybet radengên xwe dengê we alfabeya Tirkî anîye û em bi eyê dixwînin le be ce aha me gotibî heval bila dikarin hecî temaşenekî bila dersa alfabaya zimanê Kurdî taybet yên alfabaya zimanê Kurdî kombînasyon me hemî daye hûn dikarin temaşe bikin em ji were lîsteyeke leştikê jî çêkin tamam ama di navê vê dengî vê radengê di zimanê Kurdî de hil e hil temaşe bikin le dinivîsin le ama xwendevan dema em dixwînin em hil dixwînin mesela İngilîzî de kê wekê ke naxwînin kû dixwînin yani em ê jî hil dixwînin yani me gotibî di zimanê Kurdî de 21 radeng hene her radengek kombînasyonekî malbatekî ya peyva sembolîze dike û ew kombînasyon dikêne hev peyva çêdikin baş e kombînasyona hil çi sembolîze dike di zimanê Kurdî de mesela zazayên ra heyînê sembolîze dike baş e ferê sembolîze dike mesela qê deng sembolîze dike baş e hil çi sembolîze dike hil bilind û ziwa hişk ziwa giranîya wê ziwa em bêjin sembolîze dike mesela kombînasyona wê di nav xwe de dibe du beş beşek ziwaya yek bilind e ama navend bilind e aha tamam bilind hem aliyê fîzîkî bilind hem aliyê qedrî manevî bilind misal em temaşe bikin li vê dê hevalino temaşe bikin em navê jûriyê bi çi nav dikin bilind peyva giştî ew e bilind navê wê giştî ew e ne weye bilind aha baş e niha em bilind rabikin û piştre derbasî beşên wê bibe tamam bilind e hevalino ne me bi daçeke zimanê Kurdî wisa ye ji parça pêk tê bi daçeke daçeka bi ya biyînê ne daçek kom kirin hil bilind yani kom kirin giş na
کام کرن تی انجامه چالکیا گشتی یا بهل چالکیا evet çaleki havalno gişti na giştiye men pir gotu bir havale nü tevlim edimin buladıysa bir kerema hay seri ve me tamaşa bikin video me tamaşa bikin na giştiye la hali hazır hele emçet bejin çalekiye gişti ya behel yani ya bilin ناوی گشتیه بلن ناوی گشتیه نه حتی ویدی تمام اول ام نخواست ویدیو مزیده تدریج ببه ام تماشا کن ویدی ام دبی کاردیر رحمتی جلادت بدرخان گوتیه لیکر پیشنیارا من herkes hema neraba bina بسر خوشی کاری کی نکرد زانی مثلا الویدی پرسکری که زمان کردی آوانی هتی نظام با آوانی چیه یه yapısal hani yapısal ne tekniki işte dema em پاشداچکا با آیه بخوینه را دا شخوا او قطعیه نابه دزانی و دما نزانم امشلی که را بجن کار ام مسئله صافی نابه پرسگره که وی زمانی یه آوانی هنه کس نکاره تپیواناش وی زمانی لدینه پیوانی نویش برای 100,000 ساله فیلوزوفین دنیا ده هریمه زندانینه او قص با آهنگ هنانه حتی بروژه ولی تدبینی هم تکنه که امنگاه بکی خواه بکنه رازاوا امنگاه خیال بکن رازاوا بردم خواه بکنه امنگاه خیال بکن هم اضافه و داده و نظام کار و نظام چه و مجوله جبروی پیشنیارم من ام بنا خواه فرح کن هنک دیجی اصلا خواه بر فرح تماشا کن یه بیجن پیوان نمر جلادت بدرخان جی بیجم هوانو ده زمان کردی ده پیوان سیتی زمان برپانیر زدتر تب پیوان هاتنه چکره لو تر ده بیجن نظام چی آلمانیا چکره یا نظام گرین چکره یا ازاکی چکره هوانو او ویده او زمان چکره زیاگه کال زمان ترکی چکره الویده او زمان تو نگاه چکش بریا 100,000 سال هاتیا چکره پیوان جلادت بدرخان یا نظام که نینن پیوان زانستی وی زمانی هنه دوام لیب گرانه پیدا بکن نه مگو کاردر هوانو کاردر فکر هوان ده بیجن پر نقاش دیکرن چه هون کاتن و انجام هوانو هفری کرنا پیوا ده هم گهاتنه نمت پیوا هفری دکی خواه گهاندن تشتک او قاز حمدن فکر ده مشبکه هل جنقی بلن هل بی بلند هل كير بلند هل دا بلند هلاني بلند هل وشا بلند هلا وسط بلند هل شتك هوانو الفيدي هل بلنده بلند باشا اب كاردير بالما قلت نا اموال نافا ناف بلند لات çalek ya بلند yani ya hel çalek ya hel lam هل ya مروف yani al ya hel الفيديو هون زانن قانوني كياوي هي يا هل دل داينا هل عادل يا دل ده بيجب عربي مربي وهم كردين هاول يا دل قل هيزا سبحي وهل نبي هاي سبحي كردال قولي كليا قل هيزا سبحي وهل ملا حتى نامت زاني ام نمك عربي ابن هونا پاشگیرا میتیه یا بینیه اول دکارن درسا دا تماشا بکن هرچی نزانه ویده ملد مینه هوال مروی هل میا هل
Emane mruvin zanana ye asla zanine de bilindi. Mruvin hel. Tamam. Melek ve keza. Mel. Ek bazıgira mutlak diye ve cevap ve de mruvin hel ye mutlak. Ye kesin. Cihe khası kiri. Tamam. Tamam şevke. Ve de bilbil. Ev nave di zamanı Kurdide di cara hiltê xwendin. Yani pir bi qîmete. Bil. Bihil. Yani pir bi qîmet. Şehlül jî weke zaya heval. Şehlül. Leylek weke zaya. Ama vedi şehlül û bilbil aliye kadri de bilindi. Leylek aliye fiziki de. Şekleki olsa بالمال درجة ليلى جوا كذا حتى نهض بيجن عربية لالش وهي كذا لالش هلا هلشا سركفتي الشا وسركفتني أوي ديك لهي وكذا بلندبه الله الفيديو هاي تشي نظام ما والله دوار اللي كنا تشكي الفيديو عيدية لهي لهي راجيت كان لف هكذا بلند نيجي لور تفجر مازن وهل نبي تنظر نبي جل كرد الدمكية أنا هذا الفيديو نوصل كنا تفجر مازن وهل لير وكذا تشتن لاشي مدبلين دبل لير تفقر عيبه هل تمام لارس وكذا بلند لارس يعني خلات وكذا چالك يا بلند يا آخي هوانو خلات çünkü Kürdi de ah maka her tişta bu kıymet bu آخي هات sembolize kirin. أمر زوايا هبالنو نا هبالنو مال فيدي چي قلت بي ما قلت بي كومبيناسيونا هلي دناف خواتا دبت دبش زواتي او بلنتي سمبوليزه دكي اما ناوند بلنده ايش بيرنكي نهال فيدي بيوا سجرا بيوين يعني مالباتا بيوين ميناكين مالباتا بيوا kombina beşahli melvedi daha var. Evvedi kardir ve nav bilin. Tamam mı? Vedi hele vedi nav. Tamaşa ki hemi peyvin de zamanı Kürdi de usaya heval. Hemi peyv bi dengin cüda jehevtine türeh girin. Tamaşa gel vedi kir hatiye helu kir hatine gel hep peyva helkir çekinne. Ve de helu da hatına gel hef peyva helda çekiliye. Bide da çeka be o pajda çeka da hatiye gel hef peyva bide çekiliye. Zamanı Kürdi usaya. Hemi ji paşkir o peşkira uş hevgahandına da çeka o kombinasyona peyv de çekiliş bergo peyv hemiş bistu yek malbata hatine türehdar kirin. Heke ev rebaz ne hatı bir yapkarani me neha sat peyv karani bina. Hemi usa hatine çekirin. Hemi nezike hevi. Heke lat. Belki mruz becema çı tekil ya lat o melek behevre heya. Hey ya. Lat fiziki bilinde, tahtek bilinde. Melek manevi. Kadri bilinde. Tamam mı? Leylek fiziki bilinde bülbül pır küçük ya ama fiziki yani kadri Tanzanya Kürdistan'da şalilo bülbül ne bu denge beli ne amarın zoa tamaşa ki havalno zoa hişki الفيدي خلام هيا ام پر دمكي دريش فكرين ما زيدا وصل شارع سركنا ويجي اوقا حسان نبي يعني الفيدي بلند ده خلام امي چاشير و بكين
غلا امی چاشی رو ببکه غدار امی چاشی رو ببکه خلط امی چاشی رو ببکه چه تیکی یاوی بلندی راه دمال بده خلط با خلات و خلط چوا هم اوی دیده بفهم تماشا که با ویده هل زواتی سمبولیزه دیگه کومبیناسیون ناف خواده دبه اف کومبیناسیونه اد ناف خواده بشه کچیک یا زواتی سمبولیزه که اما ناوند بلنده یعنی تماشا که خلا مروف زوا فکر مروف زوا آخ اوه مروف زوا نه مروف جین بینه مروف زوا یه آخ وار مروف زوا هشک بگیر به قیمت غلا چه با آخ بر هم ناده او مروف بر چی دمینه شنو سوتو بر غلا آخا هشک آخا زوا بگه آخا اف زوایا آخا زوا نال ویده خلط هیا هوانو خلط نال ویده خلط هیا تماشا که خلط الویده همان رادنگا بکار هاتنه یعنی همان رادنگ هنه بکارانی همان الویده هل زواتی سمبولیزه دیگه الویده هل برزیتی بلندی سمبولیزه دیگه فرق اف چالک یا زوا یا آخه آخ برکو مجوره گوت ده زمان کردی ده ناوند آخه هوانو همه بیجه هر تشت با آخه هاتیا پیناسه کرن مثلا جو خوده بگیره حتی خلطه هر تشت آخه هاتیا پرزه مثلا خوده چی بی ما گوته بی خوده دایی که آخه بی خلط چالک یا زوا یا آخه یعنی خلط جی پیروستی جی و نراستی جی همی آخه هاتنه پیناسه کننج بروی ادما ام کرد بیریا تشتکی دیگه جوالات خواج داده مینن لدریه غریبی پریشان دبند بیجن آخ اینو بخاطری و حتی به درسک ده بمینه ده خیر و خوشیه ده